Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jylla. Myntri Rangbah ke jylla Conrad K Sangma mynne ke Katei tarik Naiwieng hajar hapoh ula plie paitbah ke ophis Thymmai ke Rongjeng Civil Subdivision ha East Garo Hills District. Katei ke ophis kan peit ya ki shispa prapoh tylli shnong hapoh ke Rongjeng C RD Block, khnang wanrah ke jingshakri ke kham bat kham na ke bynta ki paitbah Katei. Ledon ringkat lang ha Katei ke sengi usembut shongknor ke yeng dorbar tau ke jylla Timothy D Shira ki Myntri ke jylla ki bakenthop ya Jim Sangma, Brening Sangma, Rupert Momin, Thomas A Sangma, Pongseng Marak ki officer sarkar bat ki shnong ke Rongjeng. Habakran na Katei ke jinglang Conrad K Sangma ulapan kan mawi ki paitbah baya ke jingkantiu ke Rongjeng C RD Block sya ke Civil Subdivision laprat lentining kong da ukpajang Purno Sangma bam kwai hadwar ublay. Shushu laong ba ke de ke jingtmu jong ke sarkar MDA banwanrah sya paitbah ya ke jingshakri ke kham bat ke sarkar khnang onla ban penbana bat penyo syaki ya ki skim ki ke sarkar jylla bat ke sarkar kmi kilamang na ke bynta paitbah. Myntri Rangbah ula samru ya ki song pisas ki nong rap Katei lingba ke program ya ke balatip kum ke focus plus badru syaki kena samla lingba ke program ke bala ai kerteng ke yes khnang bakin yo ban penroy ya laki kam badru ban penkiu ya ke yo ke kot hapdeng jongki. Anjing dakar ke bangna. Attorney Adopni Deputy Speaker. Honorable Rongjeng Subdivision na demand committee don pai dia raken dia kham ka aha aro bini MLC so prina bat kulle ya Civil Subdivision ko man bana sirangan kham ko ka aha chun sakan sikon angaya so many bako anga batela program ya Civil Subdivision namin long pending demands. Ruuta sumerangnan Rongjeng area ni Mandirang ya Civil Subdivision ko demand ka aha. Ano nga namin giscry nga taalo ya fieldo ya program ko ya dentang mansaya tagbig pa chenkor ke ya program ko takura may ba dentang biaputan kinga de bayap san fieldon chang ni chang Rongjeng area ni Mandirang meeting ka dentang leaderang rebay meeting ko ka ajni jab di pagapa late PS Sangma ba yat pun fieldon paitbah sang biya meeting ko ka Civil Subdivision ni kaman raken kampo ka PS Sangma sagiba Rongjeng ni Mandirang na men ka sachi aro Rongjeng ni Mandirang ba PS Sangma sagina na men ka sachi Depan area rango election ni somoyo botrang ko chanon depan area rango bano ba botrang ko miyo ba Rongjeng area ko chanon lak depan area ni
loss kepa botrako Rongjeng area makeup kat namat naya. Komio ba hajat siponga hajat sicet hajat kolgrab marjanci PA Sangmana Rongjeng ni mandirang botot longatsun.